Ay kuplay piboro. Pilai wan akan ika jingan lumlang. Kamta me KHYC bala penyat akan ika jingan lang. Ya I samla enlang bade I samla mandor kamtam ki bala jupen sloringi ban tur sakmat bangin dawai la kahok. Kalau ke yang I kena pule bangin wan sakmat mar kum kena pule barna start ngim agri siang ngim skill day bang ni hapan mi madan tamba bomban se nomor bakasor kar ngi kalale kumne ni hapan yang mi pai ba ni mi kum teli kum tangi kena pule ban mi sakmat ban dawai la kahok ban dawai ka scholarship bang la day ban yo kum yang I kinu kendong kamtam kinu kendong bagi depend kamtam ka scholarship nomor ni pun nangi kerjaan hidala de ban pule ya kasih pule pun kila chu ya du kelas nomor bagi hable bala pun para kelas doang ki hab lej bala no nomor ba pun lagi para kelas doang kila hab ban lej bala bagi la du kelas kan agak tendan so kila du but ki topics ki batai ki discussion baru kila du nomor pihak ihap lej bala ban siwila ke baik kelas teh kali kolong bah saya kita kepisah kaca but balai ke delay nomor manusia kerja siang kita benyo but bun ki kena kendong ki kena ki badok kamtam ki depend kendai 4% dan 4% hak scholarship ban siw la ke baik kelas Hei kumta bun nak ki lahapan pep kelas balai bala ban siw la ke baik kelas tegi dawai la ke hok baik dawai la ke scholarship ngaya hene represent ya ki kena pule jong ka west brokaway tang ka west brokaway rei ya ki kena pule jong ka state brokaway but kum kena banang start iwan hang ne ban perlong jikulmar la ne perlong ke kebab penting la ne penser ya ki pai jong ka sor shalom to kum kinong west but kum ki parakasi but kum ki kena pule yang hane ngia teli kum ki kena pule yang teli kawai bikin mi but yang perta adalah kasor kar kaskap ini but kasgau ya ke jing perta ke jing kang ke jungi umar ini macam show ya kan ke jing le joki ya kan ke jing le torti joki lagi kita ingin layami na jgai balajan